Makiria ma Kenya 20 aria mathiaga kwandikwo bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia kũragwo na njĩra ĩrĩ na kĩriga, ũndũ ũrĩa gwa kahinda ka mĩeri na mĩthiru rĩu ciũria cia nĩkĩ kĩrĩaga kĩrĩa kĩngĩ gĩtigwo tũnũ-inĩ twa Kenya aingĩ na makĩria ma bamĩrĩ iria ikoragwo na ciana ciao bũrũri-inĩ ũcio mena mwĩhoko wa nyũmba ciao kwĩrũgamia mũthenya wa mĩthenya. Njũragano ici cia Kenya ikoretwo ikiongerereka na njĩra nene, ũndũ ũrĩa honge itiganĩte na Kenya gũkĩrĩra thirikari nĩ ũndũ wa kwaga gũkinyũkia makinya mahiũ ma kĩwatho. Ũmũthĩ gĩkundi kĩmwe kĩa agenti na arĩa matwaraga aruti a wĩra mabũrũri-inĩ ma nanja na mũno bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia nĩ magĩire na gĩikaro na andĩki a mohoro kĩharo-inĩ kĩa Jivanji mũciĩ mũnene wa Nairobi, makiuga kambuni ingĩ cia agenti nĩcio ciagaga gwĩkĩrĩra mũno harĩ ũgitĩri wa airĩtu kana aruti a wĩra arĩa matwaragwo nja wa bũrũri. Why do Kenyans ladies die in Saudi Arabia? Akipiga simu msichana agent atamwambia wacha nijaribu na ule Mwarabu, lakini agreement ilisha. Hata teswa ama atateswa. Itaratara mĩrũmu nĩyo ĩtakinyũkagio kuona nĩ kũrĩ na ministry nya, arĩ cio ministry ya gĩthomo, ministry ya ũruti wa wĩra, ministry ya maũndũ ma nanja ma bũrũri na ministry ya ũgitĩri, na iria ithũrimaga maũndũ ma mũruti wa wĩra atathiĩte mabũrũri-inĩ ma nanja. Mũirĩtu atanathiĩ bũrũri wa Saudi kana kũndũ kũngĩ, kwĩna ministry tanya ikoragwo ikĩhũthĩka na maũndũ maya. Kwĩna ministry ya education, tono nginya mũirĩtu akorwo na maratathi make ma form 4 kana standard 8 na no nginya ria accreditwo nĩ ministry iyo. Hena ministry ya foreign affairs, nĩ makoragwo makĩmenya kana nĩ maakreditaga mũirĩtu akiuma bũrũri ũyũ. Nĩ gũkoragwo na ministry of labor through regulator witũ ĩtagwo NIA, National Employment Authority, na kwĩna interior, ministry ya interior, tondũ mũirĩtu akoragwo nginya hetwo certificate of good conduct. Koguo ithuĩ ta agency ithuĩ tukoragwo twĩta conduit, ithuĩ tu facilitateaga maũndũ maya mothe. No regulator kana mũndũ ũrĩa ũheaga mũirĩtu authority ya kuma bũrũri ũyũ nĩ ministry icio inya. Wagi na ũmenyo wa kwaria Kĩarabu nĩ thĩna ũngĩ aruti a wĩra magũmagĩrwo, ũndũ ũrĩa ũtũmaga arĩa mamandĩkĩte kwaga kũiguana na ũndũ ũrĩa airĩtu monaga kaingĩ tarĩ kũnyarirwo. Kitoka hapa akifika huko anaambiwa shagara, ajui shagara ni nini, tari ajui ni nini. Unajua Waarabu wanaongeanga na msichana anasema haki ya Mungu niliambiwa nimekuja kuteswa na nimeanza kuteswa. Kumbe alikuwa anaitwa. Hizi shule wanaenda kusomeshwa Kizungu, Waarabu ajui Kizungu. Waarabu wanakuambianga salary come no come. Ajui, na saa hiyo wanaenda shule kufunzwa Kizungu. Mtafute wasichana wenye wametoka huko Saudi na wanajua Kiarabu. Ndio at least msichana akienda huko anaambiwa salamu alaikum, hiyo ni salamu. Chai ni chai. Sofra ni mahali pa kukulia. Dal ni kukuja, wagif ni kusimama, vitu kama hizo anajua. Ndio maana akiitwa pale Dal shagara anajua ni kuitwa naitwa shagara. Mũrimũ wa meciria nĩ ũndũ ũngĩ ũrĩa ũgũmagĩra airĩtu kumana na kwaga kuoerwo thimũ kumana na mũciĩ ona kana aciari ake, ũndũ ũrĩa kaingĩ maiguaga mathirĩtwo nĩ hinya na gũcũngĩrĩria gũkua kwao. Unaona, so huyu msichana wakati amepiga simu haijashikwa na atasema mimi nimeanza sasa kuteswa. Labda msichana alikuwa na underlying elements. Underlying elements ni nini? Labda alikuwa na pressure ilikuwa inataka kumuingia akiwa Kenya. Msichana sasa hiyo maneno inaanza kwenda juu. Damu yake inaanza kupanda. Atakufa. Na sio Mwarabu amemuua. Hapana, ni makosa huku Kenya, imepigwa simu hakushika. Kũra kwa airĩtu aya kuma kũrĩa arĩa mamandĩkĩte nĩ ũndũ wa kĩrĩa meragĩrwo nĩ arata ao kũrĩ na mũcara wa igũrũ nĩ maũndũ marĩa macũngagĩrĩria ũgwati harĩo, kuona amwe ao nĩ mekuruhanagia na thiriti cia kĩwendo ona kana gũkomania na athuri, na thutha wa maciaro airĩtu makĩgeria kũruta nda magekora hatĩka-inĩ na gũte mĩoyo yao. Wakitoka hapa wakifika huko wanaendaga na simu kama hii, simu ya mtandao. Wakifika huko wanaingia kwa groups za Kenya working in Saudi. Kwa mfano ni wewe una msichana ambaye ametoka kwenyu Githurai ama pali popote ama kijana, mnapatana kwa mtandao, anakuiba kutoka kwa ile nyumba umeenda. Ile nyumba umeenda unapewa 36,000 Kenya shillings. Anakuambia huku nje utapata 72,000. Na ni kweli unapata hiyo pesa, but document na mambo zote unaziwacha kwa hiyo nyumba. Ukitoka nje unakutana na wanaume, si Waarabu, wanaume wa Kenya. Sisi ndio tunawapachika hawa wasichana mimba. It's not a secret. Sababu msichana ni wetu, ni wa kwetu, tunapata urafiki. In Saudi Arabia there is no shortcut kwa sheria. Hii dawa za kupanga uzazi, it is prohibited 100+1. Protection hakuna. Ukipata mimba wewe ni it's up to you. Na niambie wazazi, kuna kitu moja nataka niwaambie. Msichana akitoka hapa akienda Saudi Arabia anafaa kulipo 32,000.
Kwa hivyo huyu msichana akikutumia 70,000 unafaa kumuuliza hiyo pesa umetoa wapi. Ujue huyo ametoroka, ako nje. She is illegal immigrant. Afanyi kazi huko, hayuko wada serikali. Na tuulizeni, tuambieni hii maneno tunaijua. Wasichana wengi wamekufia huko wakifanya abortion. Mitugo yao onayo no icungagiriria maundu mangi kuona maundu maria mekaga ni mugaro na watho wa bururi ucio, watho uria gicunji kinene umite thiini wa Quran. Personally I've been in Saudi for 16 years. 16 years. And I can swear before God, Saudi is one of the best countries in the world. I can swear God na kitabu kitakatifu. It is one of the best countries in the world because Sharia Saudi Arabia ni 100+1% straight hivi. But Kenyans we are not used of that. Hatujazoea kwa wapi popote naweka kwa Facebook. Kiini kia msichana kufa hatuweki kwa Facebook. Kwa nini? Manake alitoroka, ako nje, muajiri hamshughulikii, si Mwarabu alimpachika mimba na si shughuli yake kupeleka hiyo mimba maiti nyumbani. Kenyans, you know Kenyans we don't throw our dead. Akifa wa Kenya lazima tushughulike, maiti lazima ipelekwe nyumbani. Dakika ya mwisho hatutaandika kiini cha msichana kufa, ndio pesa zichangwa na Wakenya tusafirishe maiti. Riu gikundi giki ni kiuritie aciari kurumagirira mitaratara miega na mirumu na kuhitukagira kambuni iria ciandikithitie na thirikari niguo gutigirira ciana ciao ciina ugitiri murumu. Mimi ningetaka kusema wazazi kwanza waparticipate kwa recruitment ya wasichana wao. Wasichana unajua wanaenda ni kama kisiri au involve wazazi wao. Kwa hivyo kitu ningesema ni kama msichana anakuja kwa ofisi yangu, aje mpaka na mzazi wake, niwapeleke through what the process is like, ndio pia yeye akuwe na touch akijua nani amepeleka msichana wake. So tunataka wako involved sana na pia waangalie ofisi zimefunguliwa na all types of people. Pia hao wakae wa assess ofisi hii mwenyewe anakaaje ama history yao iko aje, pia ndio to avoid kuwa na mashida za mbele. Ona gukire uguo ni moritie thirikari kuhitukira honge iria irakuruhanio kunyitanira niguo gutigirira ciiko ta ici cia uragani ni ciathira kaimana. So I say thank you so much na I hope the government itajaribu kurectify and we are very much free, we are very much there. Mukitaka kutuita tuwapatie advice venye kuko ama venye mtafanya, we are there and we are very many people here. Orege ikuo nyingi cia Kenya ithiete na mbere na kuonekana bururi-ini wa Saudi Arabia, no go gikundi kana agenti mathiete na mbere na kuuga Akenya nio mathia na mbere na gwika mugaro na watho wa bururi ucio. Ngiribotera handu-ini ha ceceni ya Wega TV kuma kiharo-ini kia Jivanji mucii munene wa Nairobi, nie njitagwo Jackson Mwaniki.